ari mu bukwe baramuturikije n'umuryango we wose. Pushpa ari mu bukwe baramuturikije n'umuryango we wose. Ahari ari kubera ubukwe kwa Pushpa n'umuryango we wose n'umugore w'utwite barabaturikije. Ibyo bikahita bitujyana kuri Pushpa igice cya gatatu. Pushpa ari gusenga. Party lekar aaya hai. Kira kigoryi banyoherereje ndabona nta mumaro gifite. Pushpa aje atwaye akamodoka waje kurebaje muri kajugujugu. फटाफट धंधे की बात बोलो. Pushpa ari hano. 1000 करोड़ का डील करती. Diro zitari muri miliyoni igihumbi. 100-200. Muri miliyari ntago njya nzijyamo. मैं किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती. फोन कर लेना. Nta kintu wamfasha abantu mfite abantu mpamagara mu Buhinde. बात रहने दे. Hamagara mu Buhinde urebe ko hari umuntu wakoherereza toni 100. Usibye na toni 100 nta n'uwakoherereza toni 10. उनको लगता है इंडिया में umva abantu bose bagurisha bira biti mu Buhinde turaziranye. all the big. Buri muntu wese ucuruza ibiti mu Buhinde turaziranye. Wiza kumbwira ngo we wandanguza ibiti uhita hamagara. Hamagara mu rugani. Mu rugani. कैसा है? umva ngo ubwire rata. ऊपर है. कैसे याद किया? मुझे 10 टन. wanyoherereza toni 10 z'ibiti. Yego toni 10. टन बैठ. Yihutirwa igitaraganya. सरी और निमिषा. Saba uretse gatonya. Uretse gato. Hamagaye witwa mu ruganda. Uraza kumbwira ngo wanje muri ibiti kandi nziranye n'ababigemura. Mu ruganda aragwamagaye boss. Boss ahita yibona kabana. वणकम मुरुगन. Muraho mu ruganda. Yerikanga. मेरे को अर्जेंट. Pushpa wambonera toni 10 z'ibiti. Uyarumirwa. Abantu burya ajya hamagara ngo mumwoherereza ibiti no bahamagara Pushpa. Ndi mu nama ndagwamagara nyuma yarumirwa. Pushpa yaje kwirebera bakiri bo hanze. पटेल भाई. Bahamagara witwa Agarawal. बोलो क्या याद? Muraho muvandimwe. मैंने 10 टन माल जो. Wambonera toni 10 z'ibiti. Nazi kubonera. Telefoni yita isona. पटेल जी. Agarawal Shiva. राम राम. Bite Pushpa. मैंने wambonera toni 10 z'ibiti barumirwa. Pushpa yagiye kwirebera babakire baba hanze y'amazi. Ababwira ati bara abantu uranguraho ninjye baranguraho rero twikoranira. हामिद भाई अर्जेंट चाहिए तो एक फोन नंबर. Nyeneye toni 10. Niba ukeneye toni 10. 944. Hamagara 9443. ये पुष्पा. Iyo nimero yabariya Pushpa uri kuma ngo mamagare. मगे चेने. Yewe niwe bita Pushpa niwe wenyine ugira ibiti. Abandi bose n'abakomisiyoneri. Turashize Pushpa yagiye kwirebera abakire baba hanze y'ibindi bihugu. Mu bindi bihugu ababwira ati nimukajye murangura n'abakomisiyoneri mujye murangura nanjye. Musore ufite izina rigufi. नाम छोटा है. Akazina kagufi. Kibika bitatu Pushpa. Ariko iyo rivuzwe abaguturika. Ndabizi. पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात कर. None reka tuganire business. माल कितना है? Wa matoni zingana iki? 2000. Nagwa toni 2000. Yarumirwa. Toni 2000 nago bibaho. कितना? Hakwishura ngaye kuri toni. 2.5 करोड़. Miliyoni 25 kuri toni. Pushpa. Uri kunyinisha Pushpa. पुष्पा धंधे में मजाक नहीं. Pushpa nagajya akina muri business. पुष्पा से धंधा Iyo ukoranye business na Pushpa बहुत मजा आता है. ubaho wishimye gusa. Za stress zo muri business ndazikuvura. Ubaho wishimye gusa. Toni 2000 agiye kuzigurisha n'umugabo asanze Maldives. Toni 2000. 2000 टन. Toni 2000 arazikura. 1000 करोड़. Ndakwishura miliyari 5. Turumvikanye. मेरे को Oya unyishyure 4900. miliyari 4 100 करोड़. na miliyoni 900. Izo miliyoni 100 se kucyuzikuyeho? माल पूरा नहीं है. Niziki. Izo miliyoni nizi radio ngiye gutaha. चेक हुए 100 करोड़. Izo miliyoni 100 impamvu zigukuriyeho. Tuziguze kashukushuku yawe. Iyo ndi butahe munari naje mu kamodoka kamaki. Pushpa aramenyera. Pushpa arinaneka. Umugabo yaramurebye arumirwa. Ya musore ararinze. ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ऊपर.